Ir-rebbieħa ta' Brillanti Musicals 2024 hija Kristina Bela! Hija r-rebbieħa ta' Brillanti! Kristina Bela, ir-rebbieħa tal-edizzjoni ta' din is-sena tal-programm Brillanti Musicals. It-taqtija sal-finali Brillanti Musicals b'preżentazzjoni ta' Joseph Ketkuti kienet waħda ħarxa. Ftit jiem wara is-suċċess miksub għan jitkellem ma' din iż-żagħżugħa ta' 21 sena. Vera kuntenta, ma kontx qed nistennija, to be honest, qed jintħalt speċijiet u sanaraw u wasalt hawnhekk, ġifieri vera I'm thankful for the opportunity, thank you to Joseph and to Brillanti and the whole team because they really made me feel special. Tkellimna ma' Kristin dwar x'ħeġġa tieħu sehem f'din l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Brillanti. Jiena illi nirrexta u hekk, ġifieri kienet xi ħaġa jiena dejjem ngħid mhux ħanieħu sehem competitions għax speċi it's very nerve-wracking imbagħad naqra wkoll bil-konfidenza. Imma din qed musicals qed bil-fors irid nieħu sehem, speċi it's up my alley, hija xi ħaġa li jien vera toġobni, illi nagħmilha minn meta kont żgħira, so qed isni why not try it out, you know? Jgħaddiet dan il-messaġġ lil dawk li bħala għandhom talent u jridu jersqu l-qudiem. Always go out of your comfort zone, try your best and believe in yourself because that's the most important.